Hello, Tuni KUKI channel vejosi na bon vin lim na hi vin. Tuni a hi North East lang hin seu hi tin ti chu Mizoram le Assam border ki boina news ho a hi lo le social media ho a jong chu ninumu deu kata sanin hi chi ki boina hi tu chung si a hi pon phan masalanga patna ki boy a hi tawin ti chu tu chunga he athum veina lang a hi ta en tu chunga jong hi nasata ahong ki boy ki novin aban la thal ho ana ki kap to vin aban le chalai news headline a jong hina modiu kata sanin Assam kop ti chu Assam police ho mi gup lang hi anakap li kit novi ti jong chu mo a hin hi chi ki kap to na a hi pha chom khat set a ki kap to zo wa hi hi chi mizo langa news ki mu dung zuya chu a hi le Assam ho hin flag kang a hin tung do vin hi chi a hin tun do phat wa chu ki kap jong hong kinga a hi ti a jong chu news mo a hi in to a hi chlai news NDTV news ama hon a website na wa in ta do wa jong hi mu so ke diu ka ta sanin hi chi ba hi a ki boinaw anasal he ajeng in nang hon jong na vet nom vai le chlaya ko na anabe vin lang a video ho hi hoita na be leu chun a video ho jong YouTube ma chu tampi personal video ho jong aumin aban la anoi langa hi chlaya ki kap ton ho jong hen cho he bona akina an ho hen hi cho bang hi ga vet nai la chun aha ki boy le jeng ovin hi chi hi mizo lang ho jong hi mi ni lang ke tong kha hi bin a hin la athi wang chu ama ho langa hi chat lo a hin a hin la hi chlai mun ho a hi ahung ha ki boy le jeng ti a jong chu news mu a hi kinen to ahung ki boy pat na hi tunia ahung ha ki boy pat na hi pg am ti ai le hi chlaya video khat hi ga vekit lew hen hi chi car hi namodiu ka ta sanin ama ho hi mizo a hi win mizo hon gari khat an la tha awa hi ta chu asama patna hong vai la kachar ki ti hi Assam gamsung a hin hi chi Assam gamsunga chu a gari ho an khet set pi win aban le amani no pa jong hi hi ta chu thading mat ding bolin a bol vin a hi le amani jong hin kichabi sai ta chu ahung hlei vin a hin la gari jong hi tu le tu ai hal hei thei ta lo hi ti a jong chu ama ho hin report an bol vin hi chi ahung hlun phat wa chu mi pi ho hin Assam ho cha dan hi a hin vet nai le lungkim lo wa hi ta chu civil mi zo si jong hiung ke tol ha wa hi chi boulder kom la a hi mol ki pat thein mol ki pat wa chem ki pat thein chem a ki pat wa hi ta chu pangjing a hi bin chi ga veleu chun Twitter a jong joram thanga ti chu Mizoram CM pa a hi in ama hin share a hin bol a hi in Twitter a hi ta chu share a bol na ho i ga vel ha wa hi in ban le hi chi a boulder lai ta a ki boy na ho jong hi ga veleu hen na ban hi tai ki no to jing a hi bin khatlang ho jong a police ho tai ta chu pangbo mu wa hi tai ki no to jing a hi vin a hin la Assam lang ho hin tear gas a hi lawai le thal ho a hin la phat na wa su anaki kap to vin hi ta chu anaki kap to na wa hi Mizoram lang ho hin Assam lang hoi mi gup lang chu anakap li o hi ti jong chu mo a hi in gamdang ho boy na ka tul a boy na hoi i ka bet nai le ema gam sunga hi ta chu ema India le India a ki boy hi no mo a ki sal he jeng in jan ha a jong chu i ga he thei ding ba chu Amit Shah ti chu home minister pa ho loi jong chu hung a hi vin ama ho jong hin ichi Mizoram langa news ki mo dung zuya chu a hi le Assam ho a support dewin Assam ho hi neu khat a hin tilin a hi le hi je a chu hi chi thil su o jong hi hung su a hi ti a jong chu mi pi ho chun oi mon ho jong ana pi vin ban le hi chwa hi thal a ki kap to na lai ho jong any TV ti chu North East TV ho a jong chu a hin kap do wa hi nang hon jong ana beleu chun namu deu a hin a ban le hi chlaya a ki kap to na ho wa jong hi hi chi tu nai cha khet na aga ki kap to na ho chu a hi a hin la tu I cease file phat na chu investigation check it na tu a hi Assam chief minister pan jong Mizoram a hi hongeng katen ita chu ki ho cham na ho in ei diu
apoi mo ai le boulder ho jong hoita itha hlun diu hi ti chan ge jong chu amo hin tip na a hin nei ki rovin iza a chu tu a hi neu khat ana thip tai ti jong chu mu a hin ichi akikap to no ho bang he nasal he jeng a hin ichi mizo lang a hi vin mizo ho hin mol ho jong ki choi ba civil ti ta lova a police ho nasan ge ai pang a hi vin a hin la Assam langai CRPF ho jong apang vi ti jong chu mu a hi kin ichi Mizoram CM pa Twitter ga vakit law han ama hon jong ichi Assam minister pa to ake hon ho chief minister pa to ake hon ho ai lo vaile Assam chief minister pan Mizoram chief minister pa lekha ti chu a hin tweets na ho chlaya jong hi hi nang hon jong na vet nom vaile na vet theu a hi in e chan chu Mizoram boina neu cha iga sei theu hin din tu hin topic chom khat ga sei ki law han e ho Manipur gam sunga Olympic nga ga zawa 49 kg weight weightlifting gapang het de wa hi in chanu kiti mirabai kiti nu chu ama jong hi silver ala eti a hi in hi silver amu pen hi tu chunga hi hi boat na pang ho hin ti jo Olympic boat ho hin hoita khol na a hin ne win a hi le China te hin cheating ti chu azo bol wa dam doi ni a kona anazo a hi ti a jong chu news mu a hi ki ne hi news ho jong chu anave kit lew chan ngichlaila news ho a jong hi na mo riu ka ta sanin Tokyo 2020 Mirabai chanu tia ichlaya jong he akiji in abal ichlaya jong he ga vekit lew hen hichwa jong he Tokyo Olympic na a chu a hi in chanu hin ama hin hichi middle amu pen chu upgrade thei a hi ti a jong chu ana seven upgrade thei a hi ti na pen chu to a hi chi China nu chu a hi in ban le hichi hi me le nu chu a hi in Mirabai chanu chu a hi in ama hin silver an ki san wa nga hi to a hi chinu hin dam doi ani ze a ita chu an zo a hi ti a chu tu a hi urine test ho jong ane wa hin ajuna ko na test a bol a hi in hi cho chu a result a pot nai point hi cho chu hung pot nai le ama hin gold medal amu theina chance song au mi ti a jong chu news zat chom choma jong chu a hin the thang kit noven hi cho jong hi viral ta a hi in tu a China nun dam doi anani sa penu tiring a hi in China hon dam doi anani pen cho hi le GHRP akiti GHRP le GHRP2 a hi hi chi dam doi ho cho ani je a anazo a hi ti a jong chu dam doi mang cha anazo a hi ti chu news mo a hi kit ne ja a chu ATM khatna tu a test na pen chu hung positive ma hung di ai le chun Mirabai chanu hi gold medal mo thei a hi ti a jong chu tu a hi investigation chijing a hi in ngichi ahung mo ai le chun India hoding a jong good news heading a hi na ban le ichlaya ambassador China ambassador pa video khat ga vekit lew hen ama jong hin alung oilo na phong kit nen ama lung oilo na chu ipiham tele velew chun amai first a hi in chilang second chi third a hi in ita he ahung ki hinai sa wa first nu din namuna ahung din sa hi hi chi jong hi ama hin phamo asal he en hi ja chu comment za chom chom a hin nei ti jong chu hi chlaya ko na hi mu a hin hi chi wa jong hi am hoi ki cha a hi taw aji chu adam doi ne je a chu azo a hin hi chi wa ko na jong hi ama hi akichal he awi ti jong chu mu a hin tu a hi test a bol jing na layo a hin test a bol chu ATM hana positive ahung hi kha ti chu positive ti chu dam doi ani mong hi ti confirm a hin mobile chun Mirabai hi gold medal mo thei hi ti a jong chu news za chom chom ho a hi chiwa jong hi vele chun headline a hi chance to get gold ti a ana sei a hi hi ta hi news ho thang a hin tu le tu a jong hi viral ta a hi in aban le hi chi positive ahung hi po vai le e ho Manipur chanu hi Manipura numainu hi ama hi gold medal hung hi the hi ti jong chu e het thei na ding wa neu khat tu ni KUKI channel mang cha Assam le Mizoram ki boy na le chiwa Mirabai chanu
silver amuna ipije a silver amu theyam a hi lowai le iti dana man gold amu theina chance thei ham ti ho I confuse lo na ding wa chu he theina ding wa iga akil che theinau I chan chu hitan te tuni kuki channel ve zo si na chung UVIN ka ki pa na ka in phung kit ni